Karere TV, haere ake nei I te Karere kei te huro tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana I te whakatau a te kōti taiao tautoko ana I tā te iwi tohe ki te wahapū o Tauranga. Kei te whakatūwhera te whenua o Inia I ōna kuaha ki ngā pakihi Māori, whai muri hoi te whakaitanga tau hoko hoko utu kore I te tuki I kō tata kenei. He hi tori hō, kua whakairo hia e Marlon Williams I ngā tohu pūoro o Aotearoa. Kei aku piki kōtuku huri noa I ngā kōawa me ngā ipu karea o te motu tēnā koutou katoa. Kei te huro tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana I te whakatau a te kōti taiao tautoko ana I tā te iwi tohe ki te wahapū o Tauranga. Nā tēnei whakatau a te kōti taiao ka mate te wahapū o Tauranga ki te whakakore atu I tō rātou hia kia whakawhānui hia ake te rahi o te wahapū tuatahi. Tuarua ki te utu I te ruarau 28 mano tāra hei paremata mō tā rātou takahi I te ahurea take. Kua kōrero ngā kai tōranga pū o te whare pāremata mō tō rātou kiriweti ki taua whakatau. Engari hei tā Charlie Rahiri o Tauranga Moana he take a hapori tēnei hei whiriwhiri mā ngā iwi mana whenua. Nā reira, kai tōranga pū mā rāhuitia o koutou ihu. Anei te pūrongo a Ripeka Timu. E huro ana tētahi iwi no Tauranga Moana I tana toa I te pōti o Tauranga. I kitea mātou te koretakitanga o te pōti ki tō mātou nei taiao, ki ngā kōrero tūturu o te moana, ki te mauri o te moana pērā ki tō tātou nei maunga. I tono a te pōti ki te whakawhanake I o rātou mahi, engari auare ake. Nā aha koa tērā I whakarite ake ētahi iwi hapu hoki I ngā kōrero taunaki. E ai ki te kōti taiao, he maumau wā. Nā e tautoko ana te hea mana a ngā tirangi nui, a Charlie Rahiri, I tēnā. Kei te hari te ko te ngāka o Ngāti Ranginui, ki te whakataunga o te kaiwhakawā, o te kōti taiao. Hoi anō, e mihi ana ki tō tātou roia, kia Lara Burkhardt, me tōna kaha, kia au ki tēnei ara, kia au ki tēnei kaupapa, mō ngā kaumātua o Ngāti Ranginui. Koira te mea pai kia mātou. Mō a rātou nei mātauranga, tō rātou nei tohungatanga, kei te whakai mātou ki te utua, taua mahi. E ai ki te pōti I utua kē rātou I ngā nama mō ngā roia mō ētahi o ngā rōpū. Engari hei tā te kōti me utu rātou I ngā pūtea e ruarau e 28 mano ki ngā rōpū, nā rātou ngā mahi taunaki I whakatutuki. He wai kua rongo tēnei take I te whare miere. Kei te tino mihi kia Tauranga, kāroa nei whawhai tēnei mea, ko kitea e te kōti, I warātou rawa ko maumau hia, I roto I ngā tau. Me te mea hoki, kua whakakorengia e te pōro Tauranga I warātou mahi ki roto I te wāpu. Ai, hari anau, ko whakawhiwhia ki aua iwi etahi herini, nā te mea I pau I a rātou, ehi ara ni haora mahi. Engari kaore a Shane Jones e hari ana mō tētahi wāroa. I whakahe ia ki te tono a tētahi o ngā hapū o whareroa marae, me tā rātou tono pūtea ki te pōti, kei te takiwā o te 335 miriona ki te whārau 50 miriona tāra mō ngā tau 35 e haere ake nei. Te take e hoha nei ahau, ko tonua Ngāti Kuku kia whakawhiwhia ki a rātou, he whārau miriona tāra. Nā waira nei teka me pērā te nui o te pūtea whakawhiwhia atu ki a rātou, ko te ingoa tau a hapu Ngāti Kuku. Whakamutua e nā mahi pōhoho. Every time somebody has veto power over a minor expansion of a port or ask for 475 million as koha to not have a cultural objection to a port opening, that hits people in the back pocket, it hits the poorest people the hardest, hits Māori the hardest.
Kua roa Ngāti Kuku e wero ana i te pōti me te tāmitanga ki tōna hapū marae hoki. Nā i te rātau i kōrero rātau kia Aukaha News me tā rātau whakahe kia Jones. Kia tūpato e te minita. He pātai mō te minita rā, ko tōna pirangi ki te whakahe, ki te whakakahore, te judicial system. Hoha katoa ki te era āhuatanga i whakaputaina i mai pōneke kia mātai. Kari rātau i haere mai ki te noho tahi ki Wāhanga nui ngā iwi me ngā hapu o Tauranga Moana. Mehe mea ka hara mai rātau ki te whakarongo ki tō mātou nei kōrero, pūrangi aho te huarahi kei mua i a tātou. E ai ki te pōti ka utua e rātou ngā nama ki ngā iwi me ngā hapū, engari ko te inoe o ngā iwi o Tauranga Moana, kia kaua a pōneke e rā wekeweke ki ngā kaupapa o te moana. Ripika timu, mā Aukaha. Kei te whakatūwhera te whenua o Inia i ōna kuaha ki ngā pakihi Māori whai muri hoi te whakaetanga tau hoko utu kore i te tuki i kō tata kenei. E hia tiri ona tāra te uara o ngā mahi hoko i roto o Inia. Ko te whāinga ia kia rena i te iwi Māori me te iwi Inia. He taura tau hoko kia whai wāhi ai tātou ki tētahi o ngā ōhanga nui o te ao. Nā te kāhui o whiria te iwi Māori me te iwi Inia i a ta whakakotahi ki roto o manukau i te rānei. Ko te whakāhua e ki ana ko ngā tatau o Inia kua tūwhera ki te ao Māori. Ki te rongaati ngā kōrero i whakaputatu mai ngā kai kōrero o Inia, te whakamārama i ngā tini āhuatanga e pāna ki tērā tōpito o te ao. Me te rongaati ngā kōrero i whakatakotohia e te kāwanatanga mo te FTA, he ngā āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa, mo te whanaungatanga i runga i ngā pakihi mo te ao Māori me Inia. Kei te aki te kai komihana o Inia ki ngā rōpū Māori kia tai tina nā atu. They can unlock many benefits from the FTA, and we would like them to know that we can build relationships and trust, and for that we would like to get to know them better, and we would like them to know India better. Go and visit. We had a wonderful delegation of Maori people going to India and visiting several states, and we would like more of those visiting India and unlocking all of the potential that this FTA holds for them. Ara ke ngā piriona tāra ki roto i a Inia, ara noa ngā hua. It's about levelling the playing field. So getting the best deal opportunities for New Zealand over our competitive markets. So trade is very important, as you know, for Māori. Ko whiria te rōpū tuatahi i haere ki Inia i te timatanga o te tau? Us as Wharia, we want to encourage more Māori delegations to go and explore, go and meet the people. You'll probably find more similarities than differences, but nonetheless, it's such an eye-opening experience, and there's always something to learn. There's opportunities in education. Kei te pātoto te Māori ki ngā tatau o tēnei whare. Pōtaka maipi te Karere. Ki te o mātauranga e rua ira tahi piriona tāra kua whakaritea i te tahua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau, hei hāpai i te rāngai mātauranga. Engari kua whakakorengia te tau utu kore ki te whare wānanga. Hei tā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones, ko te pūtea ka pena tia i te whakakoretanga o taua tau utu kore, ka haere ki ngā hōtaka pūkenga hanganga, hei āwhina i ngā rangatahi o Aotearoa ki te kuhu, ki te rāngai mahi. We will be the workers, the innovators, the nurses, the lawyers, the leaders creating wealth and opportunity for future generations. Yet this government refuses to see the value investing in us.
Koe nei te karanga o e nei tauira whare Wāhanga i te kāwanatanga e aukati ana i o rātou utu mō tētahi tau ako. Kei te riri te hunga tauira, e hake i te mea ko te pūtea te pūtake heoi anō ko ngā kaupapa e tohaina e te kāwanatanga i ngaua pūtea. Ko te atamihi papa, te perehi tini takirua o te rōpū ture Māori e ki anei ko te whakahiapo. Hei tāna, kaore he pai tēnei whakatau a te kāwanatanga. When this government slams the door on rangatahi, they are telling us exactly who to vote for this November, and it's not going to be the door slammers. Me te mea ke i tēnei wā nei, e noho pēhi kino tiana te hunga Māori, te hunga tauira o Aotearoa nei, nā te mea ko ngā penehini, ko ngā whai kai mō rātau anō, nā te nui o te pūtea mō aua mō āhuatanga o te tangata. Mōhio tonu ahau, ka nui taku laun. Nā tērā kare au i te tino hiahia ki te taimai ki te whare Wāhanga. Kare au i te hiahia ki te noho mo toku oranga katoa, utu wana i te laun mo te wāroa. E ki ana te pāia pare ngai o Maurirere, te perehi tini tuarua o te uni ana tauira o Waikato. Ki te kore te kaupapa fees free, kua kore pea ia e haere ki te whare Wāhanga. Fees free! Fees free! Fees free! Fees free! Te ahua nei aha kua middle income taku whānau, ka reo tae te whiwhi allowance, ko living loan care ka whiwhi. Nō reira, ka piki ake taku loan mai tērā hoki. Aha koa i nātia te rere o te pūtea ki ngā tamariki kei te whare Wāhanga mo te tau whakamutunga ko whakatahuritia te rere o te pūtea ki a tātou tai tamariki ringa raupā. Ko te minita whakawhanake rohe a Shane Jones e ki ana karere te pūtea ki te hunga rangatahi e hehia ke ki te ao mahi. Te hunga e rapu mahi ana, rapu tūranga ana i roto i ngā mahi whakatū wae e hiko, hanga whare, kani tūporo, māku te ki. Ko ngā momo mahi e kore i kitea roto i te whare Wāhanga. Hakoa i whiwhi ahau, te nui ngā pūkinga i ako i te whare Wāhanga. Nā te whare Wāhanga, ka whiwhi ngā pūkinga kia mahi hei roia, hei accountant, hei aua momo mahi, kia piki ake i a tātou. Kei roto i te kapu o mātou ringaringa, te whakatika i tēnei momotu āhuatanga, hei te noema o tēnei tau koeira te wā, e taia te rangona i tō mātou reo, ara me pōti. Me pōti kia whakakoretia i tēnei kāwanatanga, kia pai ai, kia whakahokia mai ngenei pūtea ki roto i ngā kapu o te tauira. Ka haka tonu e nei tauira kia rongo ai te kāwanatanga ki o rātou pūtea tautoko. Mai o hapānapa, mā aukaha. Ai anō, tērā te pūtea Erica Stanford, rāua ko tama pōtaka, e tuku ana i te kotahi rau mā 4 miliona tāra ki te mātauranga Māori. Ko te nuinga o taua pūtea ka haere ki ngā kura kaupapa. Ka whakamahia taua pūtea kia tūai he ako manga hō, he pūnaha ako matihiko hō i raro i te ara ako o STEM, ko te reo Māori te matua. Tai atu rā ki tētahi hōtaka whakawhanake kai ako ki te reo me ngā tikanga. Tērā e tahi kaupapa mātauranga Māori, kua turakina ki raro, kua panonitia rānei, nā ko nā hoki e toko ake nei te pātai. Ai rānei he nui ake ngā whiwhinga i ngā whakakorenga. Kei te āwanga tonu, te runanga nui ki ngā whakaaro o te karauna mo te pēhea. Nui ngā kōrero ko puta i te tribunara me te ki. Ki te karauna, ka hore a rātau e kaha tiaki ana i ngā tamariki Māori i roto i ngā kura. Nō reira, he pauri, ko roa nei ngā whānau kura kaupapa Māori, ki te rapu awhina, kia tika ai te mahi, a te karauna, ki te tiaki i tō tātou kaupapa,
ko te aho matua tērā. Nā reira, ko tērā pūtea ko whakatapua mo tēnei tau, he iti noi ho. E tā Campbell, kua whakarite hui te runanga o ngā kura kaupapa Māori ki te minita mō tēnei ahiahi tonu nei kia wānanga hia tonu tia ngā tohanga pūtea ki te rāngai mā Tauranga. E tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga he hi tori hō. Koe whakairohi ake e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa kia piri tonu mai kia te Karere. Oki mai anō ki te Karere he hi tori hō. Koe whakairohia e Marlon Williams i ngā tohu puoro o Aotearoa. Ara, ko tana kōpai a te whare ti weka weka. Te kōpai reo Māori anake tuatahi kia whakawhiwhia ki te tohu kōpai o te tau. Ko etahi atu Māori i whai tohu ko Stan Walker ki te tohu mana reo mō tana waiata mō ake tonu ko Hana Rāwhiti Maipi Clark tētahi o ngā kaiamo i taua waiata. Ko te tohu te manu taki Māori o te tau i riro i a Tawaz. Ko te tohu te iti rea o te tau i haere kia te wehi. Ko te tohu te manu taki a tete o te tau i whakawhiwhia kia moko mokai. We've seen a lot of te reo Māori artists up here tonight, and I just want to say that that's right. It should be that way. We've got a proud history of music in New Zealand, and it stretches back generations deep. And I just want to say that this is not Māori music having its day. This is just a day in Māori music. Yeah. Ka pai o kōrero Marlon, hoia nora no nā tata nei i karahui ai etahi o ngā manu tātaki hō o te reo ki Tūranganui a Kiwa. Mo te wānanga e kia nei ko APRA MCOS Matakīrea SongHubs. He kaupapa tēnei e aro nui ana ki te whakatipu ake i te reanga hō o ngā tohunga reo Māori i roto i te ao waiata. Me te aha ka noho tahi rātau ko ngā ringa toi ki te tito ki te waihanga o tira ki te whakawhanake hoki i ngā waiata Māori take. I tai atu arahia timu o Taioro News ki te whakarongo ki enei manu waiti Anei tāna pūrongo. Then do you want to say... O te noho tahi, te kōrero tahi, me te tuari whakaro ngā mahi, kei whakarite waiata reo Māori hou. Koe nei te wānanga Matakīrea SongHubs a APRA, e whakakotahi ana i ngā mātanga reo Māori me ngā kaiwaiata, e whakawhanake i te ao waiata reo Māori mo ngā tau tītoki. Ka nui te harikoa o te ngākau ki te kite i ngā māhuri tōtara i roto i te ao puoro ao waiata Māori e pihi mai ana. I te mea ko te ao puoro, ko te ao waiata, he kuaha, he matapahi anō hoki ki te ao Māori. Kare anō au kia mahitai e tai aia engari i tino hikaka au. E rongo au i tana hikaka. Tūwai e nei momo wānanga ki ngā taone nui puta noa i te motu. Engari i tō ia mai ai ngā mātanga reo me ngā kaiwaiata ki te tai rāwhiti. Ko aua kaiwaiata rā ko Zentaj, he pēne tuakana taina, ko Arihia Cassidy, rātau ko tētahi kaiwaiata no ko nei no te tai rāwhiti, ko Kaya Hills. Harikoa katoa au ki te taumai ki te tautoko i te kaupapa nei. Koenei taku wā tuatahi kua uruatua ki roto i enei mahi. Me te noho tahi ki ngā mātanga reo. Me, mai mari e rawa atu. E rongo ana i te honore nui kia taumai. Kia piritahi ki tēnei kaupapa tino whakahirahira. Me te mea anō, e oera kai ako e oera matatau, mātanga reo, kua whakapiri mai ki tēnei kaupapa, hei piki ake te kounga o te reo waiata. Atu i te tito waiata i rongo hoki rātau i te kakara o ngā mahi i tēnei momo ao. Hia e te mahi e tahi waiata Māori, waiata Pākehā, ki te whakawhanake i taku wāhanga auaha, i roto i enei mahi. Ko te whāinga pēr, kia tutuki i tētahi waiata reo Māori, kia ri kuata. Tērā pēr kāri tēnei wiki nei engari kia tutuki he waiata mātou katoa, kātahi kia ri kuata, kia puta atu ki te hunga, koera te whāinga. Me te mana konui a tōna wā,
Rongo ai tātou katoa i ngā hua i puta i ngā rangi whakatānei, ki ngā reo irirangi puta noa i te motu. Nā hia tumutumu, tai oro. Hoi nō rei tiwi ki te riki, kua te tuki i te kapa kahurangi o New South Wales, te kapo mata tuatahi. I te tori o te State of Origin, wāhine ina rā hoki, kua toa rātou i te tākaro tuatoru, whakamutunga hoki ki a Queensland te kaumārua ki te whā. I a New South Wales te mana whakahaere i te nuinga o te haurua tuatahi o te tākaro nei, engari nā te kaha hoki o Queensland ki a kaua rātou e piko, ka ōrite ngā tatau i te weheruatanga, i te otinga ake na Jamie Frassard, te piro kia kehi ai te take. Nō reira, ko ngā kahurangi te kapa tuatahi, te tīmatanga rāno o te State of Origin wāhine i te tau rua mano kia toa i roto i ngā tākaro e toru katoa he kaupapa hāro ana ki ngā New South Wales Blues. Ko ngā tāne i toa i te pōwenare, ko ngā wāhine i toa, mena kāre koe tautoko ana i New South Wales ākati. Kei te pārai koe noho kotahi ana ko koe ana. Ke haimuri ake i ngā pānui hoko ko ngā Matapae Huarere mō ngā rangi a whakatā roa kei mui a tātou te huringa tau o te kiingi anei e whai ake nei ko ngā tohu Huarere. He tiwi e whai ake nei ko ngā tohu Huarere. Titiro mai, te ama. Ka tau ke atu nei. Koe nā tā te karare i tēnei rā e tiwi, ka kite anō i a koutou a te tūrei o te wiki e tū mai nei ara haimuri ho i tā koutou whakamānoa whakanui i te huringa tau o tō koutou kingi, chāre e karema au e taukuri e. E mihi ane ki a koutou ngā manaakitanga tūrou parea, tūrou Hawaii. Ka ore oku tū mana ko, ka ore he aha nei.